Miyam di mawang matawna thamoy ka hele na irom chanu Sharmila na Impact News ka akang unaba mada fongdor kray. Irom chanu Sharmila da Red Cross Society Manipuri State Branch na chayola magi matong na life am pira gan na fongdor kray. 15 August में नक्सलक लोइना न बम पोखाई बगी मसिंग हेंगलकली ngasi suma fauda manak tamade Kanchipura pun bom an pokhai kray. National Food Security eki asoiba thigan na ba BJP Manipur Pradesh na miyoi taran sab committee na sem kray. Amasung loktak part segment ko haur padaki part asid lamlaki usrek sakta bagi masing hengalakle part asid masing fagalakle hana LD na fongdorokli. Ma'am kurumjari adom na yengbiri bis Impact News ni ayokram somendro na hujek pungja sipabugi marobi pausing miyam na pijari. Judicial custody dagi thadorok laba matungda ngarang miyam na ulakhiba mawong mataw sing aduna thamoy ka hele na irom chanu Sharmila na Impact News da fongdorakray. Jenims ke special wata Sharmila ga Impact News khaktaga akhana na unabada Manipur dagi aspa lauthokina na ba amade ahongba purakna na ba mahakpu Chief Minister oiba ngamna na ba thaujal pinavio haina thamlakli. If they make me chief minister, I will remove this draconian law and something will see, something positive. Yesterday at Kaishamthong, when the angry crowd gathered to attack me mentally by then. Indian democracy is, I think, a joke. It's not a real democracy. Irom chanu Sharmila da Red Cross Society Manipur State Branch na laifam piragan hana fongdokray. Tawbutapu Sharmila na active politics ta yaubdi yaroi hana Red Cross Society Manipur State Branch ki ingasi nungtil pangthokiba mifam mana ware flowkray. Red Cross Society Manipur State Branch ki Secretary Dr. Y Mohena fongdokiba da society asina sayola magi matungda Sharmila da laifam pina na ware flowray. Miyobi minung si yenglaga thabak tawduna lak liba Red Cross Society na Sharmila da laifam pina na bagi ware basi lawkiba ni hana magna makata ki loda na Sharmila da waraw riba ima ivel sing na su waraw bidan na appeal taurakli. Purely humanitarian ground dani ado akoi na mangonda condition nam khak thamgani Red Cross ta leading aidadi any political activities involved indulged to begin no haigani because we are non-political humanitarian, purely humanitarian and non-partisan service ni koi na tawjari bisya koi like situation sida magi alternative later matam sida Sangyapam pi bahai basida atai organization mayam nasu koi Red Cross ki principle koi the humanitarian independent the voluntary equality unity universality hai ba principle taret sida wak tau jabani na akoi ki thabak sida mayam nasu warau biro ena khanjai. Irom chanu Sharmila hausi Jenims ke Dr. Singna kup na yengsinduna hospital asige special ward ta layeng chathari. Hana di mahag bandiyama oina Jenims ki security ward thamlambane adubu court na ngarang thadorokibadagi mahag hauzikti patient oina layeng basathari. Sahi tarataruk yana sara hinduna lakhiba maram na irom chanu Sharmila puknaba oningba masa sokthabna singba khudam kaya thengnaba maram na ma ki GI track sakhauna singba haksang kaya singda ahom lerama yabagi singnaba lei hana Jenims ki director na ngasi Impact News the fongdoraki. Sharmila da chathari belayeng ngasi patient amada Dr. Singna sathabam tokpa layeng adu sathaban hana Dr. na makata ki banba yabadi Sharmila ngarang court na thadorakharba matungda sangjafam leitabadagi nimidang pung ni panlom tab matamda mapu ngak selibe security singna Jenims ta pukhalaki bani. Sharmila khudakta casualty pukatuna medicine ki Dr. Singa kupna tanaduna hidak thab hauki bani. Masi bailout oirabanina masi free oirabanina masi Sharmila oina nataba as a patient anaba amoina maksi koi casualty da pukat piro loga casualty ki Dr. Singsina yengno matungda concerned department haibadi medicine makoi medicine ki Dr. Sing consultation kauraga masi ward admit tawbiraga when anabasi fanana ba magi problem si solve tonana ba
हाइबदी चाब थकपगी यादबा अदिगी खुदकता सॉलिड डाइट सी चासिन बा यादबनिना तपना तपना सुम से तारानी मंगानी था अमा इभन ओइबि आइ खरा अपेटपा डाइट सी तौरकाना तपना तपना ए सॉलिड डाइट सिंग से हौननबा कोई डॉक्टर सिंगना काइन तौजबने अरे मेडिसिन की डॉक्टर सिंगना कोई दुम याम सेक्शनना राउंड द क्लॉक दुम यंगजेरी Manipur ki yellow missing kanjana nabagi draft bill the Manipur Regulation of Non-Local People Bill 2016 ngasi Manipur government na media amadi internet ki khuthang da miyam da share torkli hariba draft bill ase government na www.manipur.nic.in da upload tawduna thamli amadi lakli August kunmari fawda miyam gi mot amadi comment sing kauri Miyam na masa ki suggestion sing adu additional chief secretary home Manipur secretariat south block ta pisin binan ba natraga email id home.undersecretary@gmail.com da thajin birak yagani hari Senapati district ki Lamlai police station ki manung chana laiba mafau dam manakta ngase yog sakti laiba bom ma pokai kre bom pokai ba da lambi manakta laiba hotel manung da laiba minor dupi masa ma sok le asok pan dupi masa adu ki maming na Learning Sensit Kawe Maki Kong and Maksok with the game fall Dualan the Labor Trinity Christian Hospital, the Pukalakuna, like at Naki, Tungda, Rims the Pukaki. Taudokase, Nasi Pung Mapan Makarum Tower, Matam the Mafo Dam, the Labor, Nipu Mapan Suba BSF Battalion, is check post me at the Tokibane. Mapam the Lamlai Police Town Security and forcing a sanction Duna, Yingsin Ki. Bompokai get Taudokasibu, Yanin the Fondokuna Mafo Dam Youth Development Organization, the Secretary S. Lufona, Mapamadu the Lady Check Post, I say, no mother Pung Kunmari hanga the Oida Tambio, Natraka, the Lauto Peak Rohina, Apil Torogli. But we have the Manipuda, Lakli Beningtam, Palangi, Manguinana, and Axel Tabak 6 local Seraka Sida, how Kibun Numin Karania Sida ID bomb Tarit Pokai Bugitok Lake Krabane. BSF Bangal Manunga, Toko Matanda, Makwena, Mapaman, the Manunga, duty total and Lake Taraga, Makwena Mapanda Lerega, Makoi safety and Lerega, Echo Zoom Pogaraga, and the Echo amounts to say, young way, young no idea. Masigi duty ko to se ko patna content to kunjai da bayar manunda gap thinglaga makoi na si duty to gi ekoi gi angang sokon ekoi gi mi sokon da masigi dama da gap as leben gap da save oi ba ya ba jaga ate ato pa ekoi gun manunga sida leite nangai ekoi yam pami asigum gi mari le officer acha sa sinda yam wakat ni Mafitel Dam Multi-Purpose Project Displaced Village Committee, Mafitel Dam Affected Singtam Organization, Mafau Dam Village Authority, Mafau Dam Youth Development Organization, Mafau Grouping Center, Women's Welfare Association, Mafau Wazarda, Bom Pokayan Kibabu, Yamnakan, Yaning the Fondorokaloina, Sahi Nauribunupi Masa Amabu, Son Kib Taudo, Tamoisun, and White of Fondorokli, Asugumba, Miam Daki to Pok Payab Taudokase, Kanana Taubun Hibado Atu, Matamda, Sengdok Pir Ohaina, so Apil Torokli. Nakalamramda Ayidini Singh Naba Boma Masungasi Infal Mure Lambigi Kanchipur the Little Rose School gi Hygiene Pamapat Laisang Hidelum Tang Sarukta Paiba Sing Levak Marakta Pokai Kray Boma Dungasinung Tilpung Taranito minute Kuntramanga Romchapamatam the Lilong Lom the Kanchipur Tam the Haigalakiba Assam Rifles ki Gari Mari Lakumatam the Pokai Kibani Pokai Bagi Taudoka to Daso open the Yauki de Taudok Topa Madu Singh Police ki SDPO Madi Osin Singh Police officials sing sanction Duna Yangsin ki Hauzita Sangako Pauda breaking news when Hauzik Ngahaki Mamangda Kuyatung the Labor PCTC oil pump gi Mamang the Toki Bagari accident Tamada Mioyama Ras Medicity da Laikat Nabagam than the Laikidre Mio Eduda Yaurumba Masagi Saktak Sigi Matung ina Laikidru Mio Edu Kaksing Turel Wangma Mandof Mamang Paringdaki Yankom Park Pagi Masanupa Yankom Pramesni Laikidraba Pramesna Tuangduna Lakiba Gari Adu Angobaga Angang Baga Lang Masugi Honda Pleasure
registration number na MN015375 ni thaudok thokpumdagi phangba pawgi matung ina mafam aduda khamduna leiba oil tanker gari amada safu kana thengjinbani hari adubu karamna oil tanker aduda thengjinbano haibadudi hauji fawbi oina chap chaba khangdri ngarang numidang pung nipalom taba matamda samurok da leiba Little Master English Higher Secondary School da sakhangdaba singna Chinese made hand grenade ama thamjilamabu yaning da ufang doktor ngasi school asig yamlabu bahiro singna protest rally amadi wakan mifam sathakre ngasi ger rally atu da mahiro sine school da bom thamjin ba yaning de education bu free zone ohello habna singba kholau kya su lauki school asig management committee gi secretary moirang mahim okendra jina fongdorok pada school asina khwai da kitab mamal da mahiro singda gi fee lawduna larik tamhalle mahiro singbu matik sab miyo emam oina na school asina kan hotnari mamang da loop amatana sale gi demand chingba school asida tawrak ki laiti hana su mahak na makha ta ki खबरदा स्माइट तौदना 2017 नगी हायर सेकेंडरी होम का थिंजिलनी गान हाइबदी खोय खबर सिमुस मयाम पुन मुस ताबीदुनी सिना तब तोप खोय द काइम फोन दा नत्रगना एनी ग्रुप अमगी एनी ऑर्गनाइजेशन अमगी स्कूल दा लाक्तना खोतना खोय दा खंगन ब काइम बो लाइते बॉयकॉट तरोगनी हाइ जि मरम जि करिनो हाइबसे तसेम खंगजनिंगी खोय स्कूल जि हम फी हम चाव लवे हाइब्रा लाइक तंबीद्रे हाइब्रा नत्रगना स्कूल की पास पर्सेंटेज फजद्रे हाइब्रा करी हाइब्रा हाइबदो तसेन खोय खंगन बियो Nakalamramda school asigi founder principal moirang mayum thoibna handaki numit kharani gi mamangda Maoist Communist Party na thadrok sero lamada lakadru English singani taratare general election amhagna election lepa yaro yana think baduga school asida bom thamjilam libasiga mari lainan bigano haina appeal tawrakli makti sahi ahum gi mamang gi school gi pothara duna politics ta khongdare school asisu larik lai su hoida bana singda afabu mairoi sing puthor na ba pandamda sina krabane masigi matang school na amani election process na amani school uniform gi matang da su mingchet thiningai wahai wata kya fongdorak pa si makhata na tawbidana na ba appeal tawrakli school asida ga afabu mairoi sing puthok pada apan pb gano amati mahakpu election lep yaro heba wahai si kanmali khongpham ase handok pinana ba thoibna makhata na appeal tawrakli wakhal se nongma me ko mo khanjak ta bai khoida yamna chawba badnam amaga loina election lepa thingjalle ga haibasi thadona masi nungai jede madagi khomo hanto ningi ngarang si hanagi thadok singduga mari lainaribra lainadabra khabara phong gibsinga mari lainaribra lainadabra haibu de ai sapsana haiba ngamjadre pona masinga se khomo hanto pidana school mapung phana ingna shanti laina afaba satra puthona ba chalayan biu Independence Day naksilakwa ga iroina na bom pokhai bu gi thaudok hengalakna police ki maikai de gi thibu hum gi thabak su hengalakli ngasi su Imphal East police na section thorang lokhat pa oina new chekon da thibu hum gi thabak sa thaki Imphal East ki additional SP operations W Singhajit ki liching makha da mafam da ayuk angan pung mari da gi pung taruk fawa thibu hum gi thabak da sa thaki thibu hum da miyoi nipan fagatuna makha ta verification tawna na bagi da porompat police station da purak laba tungda mari makong mun na thigalaga miyoi panado thadoki hari seng phangba phangdabagi matangda wathok ama oirakliba National Food Security eki matangda thigatna na ba BJP Manipur Pradesh na lauthoki bagi matung ina miyoi tara na sab committee ama ngasi semkhre party asigi state president Khetri Babanandana party asna makhal makha kya kholau kya laurabasu paleba government asna manada hapagi mohta tasin usinandana lairi ega sigi makha da miyamda ahongbo mamal da fangangadaba seng ngasi faw fanganadaba amadi card sabada habi jabi kya tawdun lairi basi committee asna phase on thoktuna thigalagane amba phase ki one Greater Imphal jagada lairiba assembly constituency singda satuna thigalaga ani suba amadi om suba phase tana rural area amadi singi mafam singda thigat kadauri committee asna fanglakba report tha asigi manungda union minister Ramvilas Paswan da tharagani hari food security system sigidamakta tongana thijinna ba na khoina committee ma ngana semjabani mayamna loina khangna dun leire hojik security act si chumna chalai raktabadagi ngasi praja miyamna phangdaba cheng chat mayam ama phangdana hojik waduna leire
सिगी एक्सी अखोइना फजना चला हेलगदी मसी अखोइना खितंग अखोइना प्रेशर खर पीरगा मोइना तौरीबा थबक जी खितंग चुमथोलागदी प्रजागी चाखुंग जी खितंग फंगदरा हाइबगी आसादिने अखोइना ngasi चंगजलिबसी सिमंगना लोइनम अखोइना करेक्शन तौगनी हाइबगी अखोइगी कनोदी नत्ति अदुबसु मोइना तौरीबा अरानबदु प्रजादा खरे एक्सपोज तौबा अखोइ इरेगुलेटरी मयाम दो अखोइना चुमथोकप ngamba मखैदी अखोइ चुमथोलना नंबर अखोइ सोइदना अखोइ होना जगनी भारतीय जनता युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश ना अथौब सिंगी मफम दैकाय खुमना उतुना सलिब था सिगी मनुंगदा तोंगान तोंगान थौरम क्या पांगथोकदौरी ngasi निताइबा चुथेक लेबे पार्टी ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबदा BJYM की प्रेसिडेंट प्रोकमरम सोमोजिन फोंदोखिबदा BJYM इम्फाल ईस्ट वेस्ट अमसुंग सेंट्रल की कर्मी चामंगारोम ना लाखलिबा तांग 12 दा थाउ ग्राउंड की हौरगा इम्फाल की तोंगान तोंगान मफम क्या फाउदुना मोटरसाइकिल रैली में चटकदौरी मखा तारक तांग 13 दा क्लास 12 फाउबगी मनुंगदा लेरिबा माहिरोइ सिंग कैटेगरी अनी थोना खाइदोक्तुना एग्लो मणिपुरी वार अमसुंग सही तरेट खुनताकपगी मतंग लायक चांगदमना हनगदौरी लोनेना थासी 38 फाउबा सिम्पोजियम उ थाबा लेबाक निंग इसै सैदानबन सिंग थौरम क्या पांगथोकदौरिबा सिदा मियामना मतेंग पांगबियो हना अपील तौरकली ऑल ओवर इंडिया दा पांगथोकदबा प्रोग्राम अमगा मरी लेना पांगथोकसबनी हाइरिबा बाइक रैली से अखोइना 500 बाइक थौबा हाइरिबा प्रोग्राम असी पांगथोकसगनी मरुइना इम्फाल ईस्ट वेस्ट कोई बीजेपी दी सेंट्रल सो हाइने अदमाइन तोगदना पॉलिटिकली डिस्ट्रिक्ट अहुम सिदा पांगथोकजगनी 14 अगस्त 2016 दना पेंटिंग कंपटीशन में तोगजगनी 16 to 21 अगस्त फोकिना पूरा वीक में चथरगा ट्री प्लांटेशन की प्रोग्राम में BJYM ना मनपुर तोंगान तोंगानबा मंडन सिंदा कोई पांगथोकजगनी भारतीय जनता पार्टी खुंद्राकम मंडल दा नौना यावरक्लब मियोय सिंग ओकपगी थौरममा ngasi पांगथोकरे भारतीय जनता पार्टी खुंद्राकम मंडल ना सिंधुना खुंद्राकम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगचना उयुमपो ग्राम पंचायत की प्रधान के इचल की युमदा थौरमद पांगथोकी थौरमद नौना खुंद्राकम मंडल बीजेपी दा यावरक्लब उयुमपो ग्राम पंचायत की प्रधान के इचल मदी ग्राम पंचायत असिगी तोंगान तोंगानबा वार्ड के की मेंबर सिंगसु बीजेपी स्टेट कन्वेनर आर.के. सोमोजित स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर रिटायर्ड IPS एस मंगलेम जाव अमदी खुंद्राकुम मंडल की लुचिंग सिंह तराम ओकी चौखट योलके हारगदी अकोई केंद्र लैब सरकार को मानबा अकोई की बीजेपी की सरकार अमा मणिपुर सिदा सोइदना पुरतगदी अकोई अहोम बिसिन याहोरगोय अदुना कुंगी नोमना तारिङै तुरेंगी इसिंग इमाई थन्ना सेलिङैदा हिदुदा पोट याम हापको होलौद्रगदी कुंगी नोंग कंग्रकाद इसिंग ना आल तलकाद हि होते यारोय अदुना अखोई भारत असुग वेब अमा लाइङै भारत की इकोनॉमी ना चौफनिङैदा अखोई याहोरसी अदुगा अखोई अहोम पुरासी लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ना लोकताक पाट सेंगदोर हौरकपदगी पाट असि द लमलकी साउ से सक्ताबकी मसिंग हेनगलकले पाट असि इसिंग फगलकले हना LDA की माइकैदगी थमलकली LDA रिपोर्ट की मतुंग इना ममांग सहीदा लोकताक पाट लमलकी साउ से लिसिंग कुन की मथक्ता लाखी लोनेना सही असि की ओइना उसेक लिसिंग यांखै की मथक्ता लाखरे हरी नाकलम रोमदे LDA ना पाट असि की मसक अमदी फिबम फगननबा तोंगान तोंगान स्टेक होल्डर अमदी अथॉरिटी सिंगा पुनः चटमिननबगी पांदमदा LDA ना संगसिल्ले हाना फोंदोकी लोनेना प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोंजम भगतोना थमलकिबदा लोकताक पाट की इसिंग असे मरुएना पाट असिदा तासिलकलिबा तुरेल की फिबम फत्तबना ओइरी तुरेल सिंग असिगी मनुंगदा नंबुल तुरेल ना लोकताक की फिबम सोहननबगी सांग ख्वाइदगी हेले नंबुल तुरेल की इसिंग असे सेंगदोकननबा मदी अमोटपा लौथोकननबा हियांग थांगदा वेरेस अमा साबननबगी LDA की थौरांग लई हैना प्रोजेक्ट डायरेक्टर असिना मखा ताखी नाकलमरोमदा LDA ना लोकताक पाट की कोर जोन की फुमदी किलोमीटर लाख साम कुंथ्रा माथोई दशमिक मंगा तरुक मेसिन सिंग सिजनदुना सेंख्रे किलोमीटर लाख मरी दशमिक अनि तरे ड्रेनदा अमदी किलोमीटर लाख हुम्फु दोई दशमिक अमा मरी मैनुअल फ्लशिंग द सेंग ngam हन LDA की माइकैदगी थमलकली नंबुल प्रोजेक्ट से अखोना हान सागिबने LDA नको अदु it was some sort of miss कनो हाइग्रा कनो हजिक से नंबुली मपान के चलिबो कोली मैम जे को से कोई भी याउद्रे अदु we are part of the नंबुल प्रोजेक्ट को अन अखोना आई अखोई ऑनरेबल CM ऑनरेबल चेयरमैन की सोइना रिक्वेस्ट तौर अखोई कोई हियांग थांग स्ट्रेस है सोइदा अखोई बेराज अमा सारगा ngसगी whatever नमुंदी नेबा नंबुल टुरेली लागते बको याम कारण ने लेइसे नमुंदी लाइबा मैम से अदा स्टोरेज तौरगा अखोना लोकल लगा
अफब इसिंग दो ट्रीटमेंट दम थादे से अदुगी प्लान अम तौजै मे टेक 3 to 5 years in dam sam sar kadini silting basin sar kadini aduna technical know how myam we are planning for that. State Vigilance Commission की मरु ओइब थौदांग दे डिपार्टमेंट सिंग द रिकमेंडेशन पीबने डिपार्टमेंट एक्शन लौब नत्रग लौद बाहाइबदु दि कमीशन असिन यंगसिन ngam hana Manipur State Vigilance Commission की ASP RK मेमी न थमलकली वाफम सिंग असे DIPR complex पांगथोकिबा पावगी मिफम द फोंदोकिबने Vigilance ASP RK मेमी न हाई State Vigilance Commission ing listing ani taramanga is English ani tara taruki manungda inquiry case taramafan FIR onto karab case mari sarsit mari final report ani mari lena court pick up ngam kre lona mioi taramanga su fagat pangam kre hari State Vigilance Commissioner ki infrastructure amadi armed personnel ki award pal leibana khudong sa da kaya mayok nei hana so RK memi na phongdoki ngasi ki pawgi mifam da State Vigilance Commission ki director Silas Kumar Chaurisia DSP Rina Hawam su sargyaki Inquiry stage da khwaidagi awaba si akoina chithi kya idana message kya tharga su department sing sina akoina hangi ba che sam pibirakta ba ma charge sheet tawna ba hotna ba da expert opinion phangdabana maram oidana thengthaba ma police station oina declare tawraba su akoi armed personnel lezada ba isagi own malkhana lezada ba isagi own lockup lezada ba aduna akoina local police station sing the request taweba mi si phabi oida अदुबु ngasi phawada unfortunately mok yamna thabak sin bana su oiramba yai ngasi phawada accuse amata di pharga sinarakri Imphal West District manung chana laiba Hiroi Sema maning lekai Zoo Road Singyada lam khopchi laga sajilama yum manga rom ngasi Forest Department na Manipur Police ki personnel single oina eviction chathakrai ngasi eviction adu the department as ki principal chief conservator of Forest PN Prasad na phongdoki bada mafam ase Sadar West Range ki Langol Reserve Forest की मनुंग चना लेबा मफम ने इम्फाल वैली की मनुंग चना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मांगसिलक लेबा असिदगी कन्नन नबा मद इकोलॉजिकल बैलेंस ngaknan नबगी दमक हाइरम इविक्शन ड्राइव असे सथबनी फोंदोकी पुलिस मयाम आमगा पूरा लागा संजिल हाइबा आंगांग जिना लुसिंगागा फॉरेस्ट के मीनेना ऑफिसर खरगा मैरा पाइबी इरोसेम गी मैरा पाइबी अपुन बजिग लागा थुगाइबी रे द मैरा पाइबी सिदा आई सेंग हाइजे इतै मै इमाजा हाइदे अखोई गी मतम दि खितंग पीबी इसा अपिक अपिक बसिंजे उसी स्कूल चलगा एग्जाम लोई थारी बनेबा मखोई लाइरिक न कदाई चखिनो खंगदे मोय हुजिक चाक चाद्री स्कूल एग्जाम हलक पदई मोय चाक चाद्री बने हुजे पिकर बै चाजिंजे कदाई द उखोंगा खोंगदे यारे हलुदुइनो बु हुजे पुलिस मयाम आमगा पूरा लागा संजिल Manipur British के लैंगाक की कुमजा लिसिंग मचापन निफुतरेट के अगस्त 13 मनिंग मखा तमखिबगी निंगसिंग थौरम मरी लेना Coalition for Indigenous Rights Campaign सरका मणिपुर सेंदुना पोस्टर कैंपेन चथक्रे थासी की 13 दा सना कोनुंगदा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे हैना मिंगथोंदुना पांगथोकदब थौरम असि मांगोइना ngasi इम्फाल मयोल की ख्वारमन कैथेल नागमपाल थांगमैबन थंगाल कैथेल यावना मफम क्यादा पोस्टर कैंपेन चथबनि हैना सरका की मेंबर नमारपम एडिशन फोंगदोरकली नुमिना से लमदम असि सिंग तम मियाम पुनः सर यामिन से अपील तौरकली ब्रिटिश मणिपुर निंग तम सिनरंब नुमित अखोना मणिपुर इंडिपेंडेंस डे मसिगी मरुओइबा मणिपुर निंग तम फंखिबगी सिगी मरुओइबा नुमित से अखोना मणिपुर की मियाम दा खंगननबगी पांदम दा सिगुम्बा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे लोइनना मणिपुर इंडिपेंडेंस डे की मांगोइनना सिगुम्बा अखोना पोस्टर कैंपेन से चथजबनी मणिपुर की मियाम ना सिगुम्बा यामना अखोगी पुवारी की तांकते यामना मरुओइबा मणिपुर निंग तमबगी नुमित से हारिबा नुमित स्टेज मणिपुर मियामना पुनमगना सिगुम्बा थौरम स्टेज अखोना सरुक यामिनसी हाबगी पाउजेलदुमसु अखोना थौरम सिगा मरी लेनना अखोना मसिगी पाउजेलसिमा मणिपुर मियामना पिजे Manipur Police की कांस्टेबल लौनन नबगी इंग्लिश सिंगने तराहुंदोय पांगथोकिबा विवावोसी की फल थासी तरामंगा फावगी मनुंग लाउथोक पिद्रबदे लाखलेब अगस्त की तांग तरा तरुक की अहिंग नोंगयाइदगी अगस्त कुलुम होय फाव की अहिंग नोंगयाइ फावबा नेशनल हाईवे सिंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेट सथरगन हैना ऑल मणिपुर रिटर्न टेस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ पुलिस कांस्टेबल मेल 2013 न थादरुपसी रोल अमदा खंगलकली लाइश्रम रसम निमिसिगी मतांग जेएसिना हौकिबा पुंग कौकिबा पुंग तरानिथोय की मिया मयाय लंबी बन्ना मौसागी पुंची द साउंड अकाय पीक्रे पनबा याय लंगथवा लेफ मखा लेकाय दगी लाइश्रम रसम निक हौकिबा था जुलाई की तांग कुनिपांदा रिम्स की कैजुअलिटी द लैकिदबने मिसी एसे रिम्स की डॉक्टर सिंह थवोयदबदगी थोकिबने हादुना जेएसिना खोंजंग ग्या संगसिनदुना लाकिबने हिरमसिगी मतांग जेएसी की कन्वेनर एस कुलना ममांग था जुलाई 19 द मिसी एसे की मतांग द मरिकचुम रिपोर्ट अम पिबिना नमगदमग रिम्स की मेडिकल
medical superintendent ta JAC na khangan ki inquiry committee seb na numi mari ni fabu manung da marik suma report pi gen hana hospital asigi medical superintendent na JAC gi miut sing da thaja ba piraki haina phongto ki mahana makha tara duna numi mari ni gi manung da report pi gen hana khangalak kraga ngasi numit taran ninthoi ni helak law fawu the rims ki authority na tumin laisinduna misi asi na thaina na bhon ari thawung ngasi yaning de phongdoki banna sin maram orega langthawal left makhalaka gi lambi singda lamdam adu miyam thoroktuna lambi the electric pole amadi uwana sing faijinduna lambi thinki adum oina mak aligning laisol ana educational institutions sing amadi essential service sing gi oina di athingma sing adu komthoki Famina ba matam sida hojik sun neglect tawra mo post mortem tawini post mortem gi report yaudragadi akhoi masigi region pi bang amdre confirm taw bang amdre na hare adu dinu na han mari ni de pigen yare ko ko pingam di kari gi no na khara wangang na re pare hojik post mortem tawgera tawroi ra numit kyani manung da pi gi de ge habi gi pot da mon su confirm taw bang amdre akhoi na ngasi changhi lai ba khongjang je atai gi amatan nate moi gi thawa cha da ba aran ba bu achum bo onthon na hona ba da adu ada ga na khumna lai da na sum taw lai ri se mas da gi pelak ta na akhoi je si na ngasi khongjang si kau ni matanga soida break am lawjake manipur am de malam ni tongan tongan ba I paw singa loidana akhoi break ta gyam na thuna hanjarake impact news bu mi yeng ta du na lebiyo Yumanungi application ki mapung fava solution pir Durasign G6 seasonabio. Durasign asit Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki kudong chaba sing di Yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kup na ba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi irai live solution pi. Panel sing ado phai ba amadi chap yung ba mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. break matung da mayam mo na taram no okchari elona na bulletin sigi makhata ba paw sing miyam da pijari Lagliba August ki tang tara manga India ki Independence Day numida simau sagum Manipur sinba tungna ayuki pung taruk tagi numidang pung taruk phawba denounce tawga iroinana pung tarani thoi public curfew impose tawre hana aina thinkrab lalo lub KCF MC ki Information and Publicity Secretary pai khomba maite ni thadorok si role amata khangalakli adu athing ba thamli ba pungpham masada ana ayek fire service water supply ritual service electricity print and electronic media na sing gidi komthokani hari Loi mapugi harau mathoi kab numit Indian Independence Day numida sibu minai polum puri bakang laisa sing saruk yafam thokte maramasina numida siga mari lena karigumba thorum amata da miyam saruk yabi ganu haina su KCPMC ge Central Security Council appeal tarokli Information Center for Hill Areas Manipurna All Tribal Students Union ge khusamna duna ngasi Churachandpur district ki manung chana laiba Tuilai Phai Khulda Health Camp ma fang thokre Health Camp ase Manipur Health Department gi Matiangaluna na pangtoki bane health camp adu mari lena na asum gi president na hai asum am de icham na Tuila Phai Khulda lairiba primary health sub center azi primary health center upgrade tawbiyo haina government demand tawri phongdoki khul kunthra mangarom leiba Tuila Phai area sidamatic save health center laitaba maram na government athu matanu biyang sangbi u phongdoki lona na mafam adu gi miyamna government gi pungning singsiladuna mafam adu skill building matik sana laitaba thakna be sing amadi lambi thongi khudong sa da kya ase athu matam da sembiduna miyam gi khudong sa da sing ase ku honbiyo hana phongdoraki The Icham and Atsum would like to demand to the government of Manipur that all the primary health sub-centers in Tuila area covering around 35 villages should be upgraded to the primary health centers. As you have seen at the background, we have known that there are lots of villagers who are not availing the facilities of health facilities in Manipur. We would like to request the government of Manipur for its intervention at the earliest for upgradation of primary health sub-centers into primary health centers and providing the manpower to provide the health facilities available from the government. Warm free children are healthy children haiba theme da Wangkai Pukramam Lekai da leiba Wangkai High School da ngasi National Deworming Day ani suba tangkak hodokre
Hariba Thauram is the Directorate of Health Services Manipur amadi State Health Society Manipur ani na khusam naduna sinbane State Health Society Manipur na lamdamasigi angang laktara henbada deworming tablet fangan naba hotnari School tamdrib angang yauna sahi amadagi na tarama fan faud labor school amadi Angalwadi Center sing the tamlib angang singbu masama sengna fahanan naba tin laitana naba hidak thadokpana National Deworming Day gi pandam oiri Harib angang sing asida tin laitana naba Albendazole 400 mg tablets in government na fangan na bahonari tharom gi sarga moina dignitary singna mahiroi singda albendazole tablets sing pijaki angang sing butingjang kaijang daba ohenduna khunai asi saukhat an nage damak deworming tablet fangan ba yam namak mathau tai hana Health Services and State Mission Director Dr. Oipom Sana Fongdokre angang sing na khutsa seng na hamduna luna nan leina na basu Dr. Ipom Sana makata ki tharom the Health and Family Welfare Minister D Korung Thangna angang singna khunai se gitungi yumbi oigada maramna masamau fona lehen ba mathau tai phongdoki lorena National Deworming Day gi ani suba tangka kasi mai pahanan naba asam de Angalwadi workers singda awareness pi ba mathau tai hana su phongdoki hakchang phattaba kansida chumnagi hakchang phattaba gi wana tadana masida chenara kadaribasi academically si problem orak lebani imung manungda anaba mi dukhaktada nataduna imung manungi whole family asi narakadoribani chenaribani nabada mathanda phajarakan da ngaibi yabana taba masida paisa darkar ori seba darkar tarai laing na bahot na bada matam mangla ibani masi thok tana bagda makta koina angang oringe dagi angang sing saksang phana thamba darkar lay adana masi maru oina ngasi di warming day ngasi dagi horga ko angang sing si saksang phana thamna bagda makta ko khuding mak hona minarasi Rims Rotalai Sky Hospitals and Research Institute na paring na pangtok tuna lakba free open heart surgery for children program gi makada hokiba July thada angang tara de lem open heart surgery masung device closure operation sama mai pak na pangtok ngam kre pok patagina traga pok lab matungda thamoi da hoba laiba angang sing the hospital asina Rashtriya Val Swasthya Karyakram amadi State Health Mission ga khusam naraga lem na lai mugi thoromasi paikhatuna lakpani Hospital asina sagol senumit khuding gi thamoi gi lena khangdok nan naba echocardiography test lem na pangthok li ngasi fawd hospital asina thamoi da anaba leiraba angang sani angang kun gi matakta layengduna sama mai fang operation pangthok krabani Bad heart defects early stage that detect obi horagati appropriate treatment PB horagati hole in the heart closed obi horagati they will grow up as a normal person treatment obi hogdragati kuini hingoeba majority of them require open heart surgery district RBSK team dagi refer targa patients in free da echocardiography screening test sima tobiba aduga free da su OPD yengbiraga diagnosis si koi precisely ko confirm tawre adu matungina treatment advice adu treatment strategies adu dagi plan tawba accurate diagnosis is required for appropriate treatment Lamdamasik Miam the Express Lobby ki khudong chaba piragadaba Bank of Baroda ki branch sama ngasi Manipur University ki campus ta hangdokre ngasi Manipur University ki campus manung da pangthok ki thorama da University as ki Vice Chancellor Professor SNK Sharma amsung Bank of Baroda Eastern Zone ki General Manager DV Mukhopadhyay asarugya ki Express Lobby ki khudong chaba laiba nongma da pung kunmari hangduna thamlaga da bank asigi butna miam da line sell deposit awam sung sell lokthok yahalagan hana thorama se da sarugya ki ba wangang loising na phongdoki Maoist Communist Party Manipur Maoist na sahi manga mafungfana yaw lalho semgalak pagaloina na Manipur miam da yaw lalholup asana sahi manga mafung farak pagi yaife pausal piri haina aina think krab lalholup asagi publicity and propaganda secretary comrade nonglen maite na thadrok se role amada khangalakli hauki sahi manga asada lup asana hona jarakpa thengna jarakpa awa nongai da Manipur miam na mafung fana thajab thambi kibagi damakta su lup asana miam bu awang thakta ikai khumna bu ulakli lup asagi manga rak sob mapokuman thoram na lakpada Manipur gi yawal lanthengi anob tangkak ama laklagani hana su thajab thamlakli loina na malem gi yawal lalhau lup khuding makta su lup asana yaife pausal pirakli
Handicap Development Foundation Terada ngasi Integrated Daycare Unit haiba unit ama healthcare amasung rehabilitation center gi makada hangdokre unit asina differently able oiraba ngang singda maruena physiotherapy, speech therapy, special education, occupational therapy amasung counseling piduna makogi haksang fagatna na bahona bada mating pangani hana foundation asina thadrok pasi role amana kangalakli. Lakliba August tara humdoi athau singing sing numita lamdamas de leriba club maira paibi amade lekai lekai oina athau singima famda haikal lekat tamduna mifam pangthok pinanaba National Identity Protection Committee NIPCO na thador pasero lamada appeal tarokli. All Manipur United Clubs Organization Amukogi Nauna Sab Office Building among us Miam Kusinakre, Kwakatel Akam Lakai, the Pangtoki Office Building, Sangaba Toromas, the Lamdamasig Sangai Social Worker TH Iboyamas Sarugaki, Toromasiga Marilena Construction Committee Amukogi Chairman Kieti Remena, Lamdamasig Miam Mating the Gisai Kulum Doimafung Farab Organization as the Office Building among Nauna Sab Ngaman Bagidamak Miam the Tagat for Fondoki, Magnamaka Taraduna, Lamdamasda Kundari full Kuding Makna office asigi holda meeting amadi khana nainab gi thoram sing pangthokpada amuko gi maikai di taram na okli fongdoki asigumba amuko office asi leirabani na tongan ba section gi manipur da leiriba group khudimaki mioi khudimaki tongan ba thodok wathok sing laktuna afabata tanabada aikhoi maya manipur miyambo kanglub jati gi wakhal aikhoi leijade taram na okani mafam sida laktuna magi darkar hoiba press media की खुदांग द खंगन निंगबा नत्रगना मकोई की ओइबा तोंगान बा फोंदोक निंगबा मीटिंग न सिंगबा तौबदा अमुको की होल सिदा लागतोना तौबीरबदा अखोई मदुगी अजाबा पीजगनी Housing Sanabagi Pauda, Imphal West District Football Association gi oiba referee clinic ama ngasi pangthokre ngasi district asigi referee kunma thoina saru yadana All Manipur Sports Association gi conference ol pangthok ki no mo gi oiba referee clinic ase amfa gi head of referee Zadov Chandra Hawa mamadi amfa referee instructor El Yaim ani ki lamjing makha da pangthoki Fangthok level referee clinic asina sahi asigi June thadagi malem gi football masana da hom kya la ki basina maram oiraga referee sing da no bachana pathap sing asigi maram da clinic asi pangthok ko ne hana association asigi referee in charge El Evol na fongdorakli Taramanga Suba KS Laudib Memorial Super Division Football Tournament KPSC Kaksing Amadi SAO Kaksing Ani Mai Pakre Tournament asing ngasi sana ki taratari Suba League ta KPSC Kaksing Sanaroi Kishan Kennedy Boynao Amadi Rabina Panjal Amamam Sanduna SWC Waikong Panjal Mari Sino the Mighty Piki Saturday Tournament asing Taranipan Suba League Tana SAO Kaksing Sanaroi Zoe Kishana Panjal Ani Lona Ganasya Panjal Amaga Chanduna IYA Kaksing Panjal Ahum Sinoda Mighty Pibangamki Kaksing District Sports Association is in July Kunmari the Hokiba Super Division Football League Asada Team Nipana Sarugyari Thastik Tarani to the tournament asigi Makatab League match Ani Sanargani Kuntaruk Suba All Manipur Shooting Competition ngasidagi haukre Manipur Rifle Association sinduna Kumal Lampak Shooting Range ta haukiba competition asida Imphal West Samsung Imphal East District ani asidagi nupa shooter marifu manga amadi nupi shooter kuntare na sarugyaduna 10 25 amadi 50 meter air rifle amadi air pistol gi masana nifu mapan gi match samada adoy hen tanaragani Low Revenue Legislative Affairs Forest and Environment amadi MRA gi Amadi Manipur Olympic Association ki President I Hemachandra KVS Brickfield ki proprietor K Binod Kumar amadi MRA ki advisor S Krishna Mohan galona association asigi thau puri bami kyana ngasidagi haukiba competition asigi haudopo ki thauramada sarugya ki Mari Suba District Level Boxing Championship tha asigi taramapan kunma thoi fawa Thawal District ki manung chana laiba Wangbal gi Multi-Purpose Community Hall pangthok lagani haina the Thawal District Amateur Boxing Association chero lamada khangalakli makhatana affiliation tauraba unit club association sing entry fee lupa chama amasung affiliation fee lupa chahum boxer amamam gi oina thiraga tha asigi tara taret faw manungda pisilakna nabasu makhata
Khangalak Lilwen and Makataba Akupa Marol Gidamak phone number 961-235-1146 Natraga 9862568340 da contact Tobirak Navasu Chirolas in a Khangalakli. Humfumatoi Suba Sachur Chansing CSI CBE Memorial League Knockout Open Kang Tournamenta Sumthang Laram Bikangkut Nambol Bamdiar Mai Pakre Manipur Kang Association ki miyang makada Kaisamthong Kang Cultural Organization Sinduna Kaisamthong Ilangum Lekai ki Khabam Latu Mantok Satrak Liba Tournament sing Sana ki Batarani tu Suba League ta Sumthang Laram Bikangkut Nambol Bamdiar ki Kang Masana Sida Haitoi Singtor Kang Loi Singna IWKK Kangkut Osekon ki Kang Loi Sungu Panjal Taramari Mapan the Thiba Pibangam ki. Tongan Tongan Kankutara Nitoina Kanglup Mariton Kaitokuna July Kunipan the Saturday Kang Tournament Siki Hayeng Sanaga the Batarani Tuisuba Lekta Klasa Kano Kankuta the IP Kankut Vavagayanina Lambata Nargani. Matangaswa the bulletin say attention jetting Mangwin and headline Zamuna Tamjari. Miam di Mawang Matona Tamoika Helena Irom Chanu Shermilan Impact News Kakan Unaba Fondor Cray. Irom Chanu Sharmilada Red Cross Society Manipuri State Branch na Chayola Magimatung the life of Pira Ganana Fondo Cray. 15 August May Nakshilakolo na bom Pokai Bigimasing Hengalakli Nasisuma Foda Manata Made Kanchipura Puna Bom and Pokai Cray. National Food Security Eki Asoi Tigan and Naba BJP Manipur Pradesh the Mio Taran Sub Committee and same Cray. Amasung Loktak Part Second Toka Horpadaki Part as the Lamaki Usek Sakabi Masing Hengalakle Part as Fagal Atlehana LD and Fongorotli.